Mahumapelo yo a fegilwego mengwaga e mehlano ke mokgatlo o bušago ANC ka lebaka la go hlola dikarogano ka go ANC o re ga e le hloko go fega ga gagwe se ke ga dumela gore go dira masolo a go tsena lapa ka lapa bjalo ka go uauetša dikgetho a se selo seo se ka go bušago leina la mokgatlo. They've made a determination that my membership is suspended for 5 years. That determination was done in our absence, in the absence of both ourselves and our representative on Tuesday. But they decided to make the decision. So we've taken a decision to appeal. Mahumapelo e thekgile ka mongwaledikakaretso wa ANC Mgashule yo a lego magareng ga bao ba letetšego gore ba ipeele ka thoko ka ge ba lebagane le ditlatofatšo pele ga kgorotsheko. Mahumapelo o dumela gore Mgashule o swanela ke go ipeela ka thoko ge fela a dira seo ka go ithaopa le ge a dumela gore go na le selo sa phošo seo a se dirilego. The resolutions of NASREC says those who know, among other things, that they have done something wrong, they know deep down that they have done something wrong, they must approach the organization and say to the organization, we think we have gone wrong here, and voluntarily step aside. Moetapele yo wa peleng wa province ya Northwest o re go dumela gore sephetho sa maloko a ANC parlamenteng sa go vouta le mokgatlo wa kganetšo DA go vouto ya bona ya go hloka kholofelo kgatlhanong le mošireletši wa setšhaba advocate Vusisiwe Mkhwebane e be se le kgatlhanong le dikwano tša mokgatlo. Ka go le lengwe ANC re go sasa e tla hlalosa ka botlalo lenano la go tsenya tirišong sephetho sa yona se re maloko a latofatšwago ka ditiro tša bosenyi a emela ka thoko go sembjalo a tla fegwa. Maloko a wa akaretša mongwaledikakaretso wa mokgatlo Mgashule yo filwe nako go fihla go sasa. Well, we have already agreed. We've spoken about the issue of the 30 days. We have got a meeting of the National Working Committee. When is the meeting? On Monday, and then we have got the NEC starting on Saturday. We will, of course, tomorrow issue that kind of an ANC statement beginning to outline the processes.